Aldehidi i ketoni takođe predstavljaju, ajde da kažemo, jednu grupu organskih jedinjenja koja pripadaju organskim jedinjenjima sa kiseonikom. Dakle, pored ugljenika i vodonika, oni u svom sastavu sadrže i kiseonik. Opšta formula aldehida je R, C, dvostruka veza O i H. Ova CHO veza, ovako raspoređena, se naziva aldehidna grupa, a R je alkil grupa. Ketoni, s druge strane, imaju ovu opštu formulu. Dakle, imaju dve alkil grupe, a za C atom je vezan dvostrukom vezom atom kiseonika. Ova grupa se naziva keto grupa i za tu zapravo keto grupu, za taj C atom iz keto grupe su sa dve strane vezane preostale alkil grupe. Zajednički naziv za aldehidnu grupu, koja predstavlja celu ovu atomsku grupu, i za keto grupu je zapravo karbonilne grupe. To su karbonilne grupe. Kako nastaju aldehidi i ketoni? Aldehidi i ketoni nastaju oksidacijom primarnih i sekundarnih alkohola. Pa recimo, ako krenemo od primarnog alkohola kao što je etanol, C2H5OH, oksidujemo ga nekom supstancom koja lako otpušta kiseonik, a to se šematski prikazuje kao kiseonik u ovoj uglastoj zagradi, onda ćemo zapravo dobiti upravo ovaj aldehid. Kako će taj aldehid da izgleda? Napišemo aldehidnu grupu, a pošto smo krenuli od primarnog alkohola koji ima 2 C atoma, to znači da će ovde postojati još jedan C atom koji moramo dopuniti atomima vodonika kako bi on postao četvorovalentan. Dobijamo zapravo ovo ovde jedinjenje i naravno tu se još izdvaja i voda. Ovaj aldehid, odnosno nazivi aldehida, se grade tako što se na naziv odgovarajućeg alkana na osnovu broja atoma ugljenika dodaje nastavak al. Aldehidi imaju nastavak al. Ketoni imaju nastavak on. S obzirom da ovaj aldehid ima 2 C atoma u svom molekulu, to bi bio etan i samo dodamo nastavak al. Etanal. A krenuli smo od primarnog alkohola etanola. S druge strane, ako bismo krenuli od nekog sekundarnog alkohola, kao što je, recimo, ovaj alkohol, ovde dopunimo atomima vodonika koliko je potrebno, ovaj alkohol se zove 2-propanol. Zašto 2? Zato što se na drugom C atomu nalazi hidroksilna grupa, ali pošto u osnovnom nizu imamo 3 C atoma, to je zapravo propanol. 2-propanol. Njegovom oksidacijom, pomoću nekog oksidacionog sredstva koje lako otpušta kiseonik, dobijamo ketone. Kako? Ovaj drugi C atom zapravo se oksiduje, stvara se dvostruka veza sa kiseonikom, a ove atome vodonika dopišemo i naravno izdvoji se voda. Dobili smo keton koji odgovara ovoj opštoj formuli. Postoji keto grupa i postoje dve alkil grupe. Kako se grade nazivi ketona? Na naziv odgovarajućeg alkana na osnovu broja C atoma dodajemo nastavak on. Ovo bi bio propan, dakle propanon. Inače, trivijalni naziv ove supstance je aceton, koji se koristi kao rastvarač, kao skidač laka za nokte i tako dalje. Dakle, oksidacijom primarnih alkohola nastaju uvek aldehidi, a oksidacijom sekundarnih alkohola nastaju uvek ketoni.